next one will be a song titled Sabela from Stevovo, a South African award winner. Sabela is about responding. Hi everyone, this is Z and you are at Z's Cozy Corner, where creativity meets the conversations. I am not alone because I'm scared of being lonely. I'm with AKA Legend, the Legend Killer, Stevovo. Yes, all the way, guys, from Eastern Cape. Eastern Cape, in Orlando, guys, in Orlando, andifuna ugqoka, but then ke andifuna ubana nithi nditheni. But uStevovo ngubani? Like kasixelele man nje ngawe ubana ungubani, wenza ntoni? No problem, siswam. uStevovo is a original kamama. Yeah. Umfundo. Okay. Yeah, sinemi nomawude. Okay. Yeah. Okay. Yeah, just that we render it like names and that's why my umhlaba global. Yes. Basically uStevovo is a based in Johannesburg. Yeah. Currently we are from Eastern Cape, Elundini, Makle. Makle is my hometown. Okay. Yeah, so basically uphuma kwelali zakhona. Kwaso from eSkansini. Okay, but you okhulisa umakhulu. Dana ngamakhulu. Man, jonga. Uthembusi. Awuseke abantu abakhulisa omakhulu bahlala bene extra respect. Omakhulu banayo lanto. Yeah, yabona ugogo bagood kakhulu for umntwana okhulisa ugogo izumketchup. Like I can't go beside pretend. Yeah. Very easy. Una that thing. Even if you are taking this umakhulu, but uba nesa sandla sokubana you must do this. Tomorrow ungamne problem. Yeah, of course. Yeah. Okay, but uyacula and zininzi man because ndibone ubana like uyacula. Ubukhe waba like unokwenza ama adverts. Yeah. Ukhe waya na kwi acting like uthola ama features like but eyona nto inkulu kakhulu uyacula ne. Yeah, of course. Cela usithi kancinci usixelele ngomculo wakho. Yeah. Okay, just a shortcut. uStevovo is a music uqale from Eastern Cape. Okay. Yeah, but for me inkonzo Eastern Cape is difficult. Akufani like nase Joburg. Joburg is better kakhulu. And also nyani career yami manifike eJoburg kulapho iqale khona yabonakala. Ndafumana more support and also ndafumana competition. Competition is good. Very good. Because very good, yeah. As long as ungacompete in a fair manner, yes. Yeah. It's good because yeah, maybe I think dina 3 awards and that's why I want to put multi award. Yeah, ndibonile. Yeah, so kuzinikela kusebenza hard and igama laqana brand a cool brand. Yabo. So uStevovo is a 2019 we were nominated kuma award abathi Mkhima. Don yes uStevovo and also we were nominated for 2021 if I'm not mistaken. Also naphinda nominated kulamanye ama award committee nabo Sjava. Oh man Kena. Umduduzi awe video. Yeah, so already we top 10 2.1 stimela when computer now category bese ku top C10. So already nalithatha lo video leyo. Then I thatha unandimi. So kulapho ibrand yaqala uspread kakhulu. Ibrand yaqala uspread kakhulu but the challenges khona as long as people challenge. But I love confidence. Anaqala noba ndokha kuphi umnyango. You know yourself. Yes, you believe in yourself. That's why I'm all over TV. Like anyone in Mfuna. Because I'm not stressed because msebenzile siswami. And the problem is to shortcut. Yeah. And I'm just fun life. Yeah, I think lo nisebenze ndoba ndibe gym the way ningakhona. For instance, we are from Kuma Eastern Cape last week. When said so. You know, better Wi-Fi, better man. You know, very soon the Bensa Eastern Cape food again. So how say Eastern Cape book you perform? Of course, wow. You know what I'm saying? Yeah. I'm pulling you and hold back. It's an airport in front of Oh man.
So kusebenza hard sister, but doesn't mean my challenges are a challenge. Yeah, my challenges corner sishwa. It's a part of life. But I'm so happy. Nabantu abathe bandi coach behind nabo nebabonga. Yes. Yeah. Okay, let's talk about the song that you are pushing now, like my favorite song. I love it. Yo. Imboni is out right now because ngana release ku YouTube kuphela. Okay. But ngoku Imboni out ndiyipusha right now. I'm so happy zakakuhle bayayidlala left and right Imboni. Iscoop yasiva and the one thing mina ndiyithethe nyani ibeat created out of Nigeria. Ndithekwe all over sishwam the international. Last night, when Pets Imboni, Isolo, Detroit Tongwen, spirituality must lead all the time. Everywhere Pambi. Sisandla somuntu waseNigeria Nigeria. No way. Mhlawumbe okanye ndiyaqoma. No andiqomi. Ndiyasebenza sister and everyone ndiyakhona umnikeze opportunity. That's why fumaniseka main focus yami ngoku ukufocus kwi development upcoming musicians because by getting information. That's why you want to protect the knowledge in music rights. Okay. Yeah, ka Mr. Sakeli Mzakazaka. It's very important because it protects zonke rights zone music because with development akho information ibalulekile kakhulu. So I think insizile nami lo leyo siswami. So right now Imboni out isisgroup siyagijima festival uyabona nje aphika nje kwenzeka nje yonke lo nto Kwamabhakethi. Yeah, kwamabhakethi and I'm so happy zakahle kakhulu ya performa kahle ku social media. Yeah. I think video yayo ndayishuta next year. Nayo ke sayibona all over ku channel MTV namanje Spana even ivideo sayibona ngoke kaSabela. Sayibona ku channel MTV maybe makuphela nenyanga I don't know but very soon sizayibona ku channel MTV base trace all over. Okay. So, yeah. Yintoni ekukhuthazileyo xa ubhala le uyazibhalela ngosingoma? Yeah, definitely sure. Yeah. Yintoni ekupheza thing? Yintoni ebekupusha andiyazi man kodwa that thing xa ubhala ngoma Imboni. No. Imboni I think is a concept yokuba ndingumAfrika siswami. I-religion iyafika eAfrika. Yeah. Uthanda ungathanda. Ifike religion eAfrika siphila. Sigayidwa ngabantu abakuphaza Imboni. That means abantu abane calling abaphiwe kwisipho somoya. Yeah. But andifuna ungena deep down because mase ngena deep down Sizoyeka abantu angeke akhona understand. Okay. Understand because kune department yamadlozi kunabantu besithunywa abaphezulu. So andifuna bengena deep down. Zinto ekumele siyazazi ezo. That's why nithi religion isilibazisile. Hayi kakubi siswa. Imagine if sasifundiswe nge-spirituality sethu somuntu omnyama. So Imboni ngabantu abanjengoba uCredo umuntu yabona onsikana usuke Eastern Cape yabaza abantu and that time bekuphilwa kamnandi bekune order bekungancitwa irape ibingekho. Yeah, understand. That is spirituality is powerful sinamandla. Eish. But angeke si promote kuthethwa ngento right kuzawupromotwa lento efike yasihlukanisa yasidestroy yasixabanisa. Ngeva khona ngoku utsho kumba umntwana okhuliswe ngugogo Yeah. unomhluko. Uyafumana? Now ogogo because bebegayidwa spirituality bebengagayidwa incwadi. Incwadi bingekho eAfrika. Iqiniso lihle. I-religion ayinayo even 2000 years ikhona. So my question is si youth siyabuza uba before bekuphilwa kanjani. Now abantu be-powerful abantu banjengoba uCredo umuntu but abapromotwanga abantu. So asifuna ungena deep down bani uphethe isibane ngokwimbo uphethe isibane. So asifuna ungena deep down siswami sibe engathi siyapolitika siyababa. But thina sifuna i-roots yethu yase-Africa including scientists international global sitamathambo oqala fumaneka eAfrika. Uthi scientist not as South Africa ezincinci that is global international. Yeah, ne. Even China la ivale laptop. Ukulisha liteka lalithenga normal life iqale eAfrika. But abantu bakuthi abafuna upromoter ubuthina bethu. And uyibona Africa rules sisiphiwe. That's why nithi music it's a calling. So i-concept yale ngoma isuke kwi-background ba ubuthina bethu funeka sizazi. Yeah. Imagine
iparliament bebe kuthiwa abaletwa isystem ya overseas because iparliament ayina system yethu njenge China ufumaniseka iChina sesimele iparliament yethu ilitwa isystem ya overseas. Imagine ibikuthiwa for instance khona ngoku cancel bazibona bakhulu kwinkosi icancel efoto lesiti for 5 years ubudem ube big kwinkosi inkosi umuntu omkhulu kaloku and inkosi inkosi ba inkosi mosini like ayonto ivotelwayo hayi iyazivekela natural like inkosi yazalwa siswa yeah. inkosi yazalwa siswa umuntu omkhulu inkosi akavotelwanga akavotelwa siswa now uyabona nje man siswa you know sometimes ukuforja ukuphaphela ezinye izinto esingazaziyo zezinhlanga isibethile lalo but I'm so happy siswami kusekho even emazwe asafocusile kwi background yabo. For instance our African calendar ingo August but asikhulusa singayazi lonto leyo but xoyijonga ufuna ubufakazi hayi man nyani ngo March I mean to say August September uyabona kunesimilingi esitsha ubona amabhabhathana isimilingi se uyabona hayi man imvelo there's something enjivela but ukuthiwa life iqala ngoJanuary ngamanga lawo and uJanuary ngamagama amabhulu athile like abantu abamhlophe so kahle sihlele ubumnyameni kudlalwe ngathi kakhulu siswa yeah ne so now elisuthu basayibambile calendar yabo bona bagijima nge-African calendar ekushola khona namanye amazwe and abantu abadala bayayithetha vele ngoba no i-calendar yase-Africa ingo-August uyabona sa-shift lamagama uJanuary February March April ngamagama abantu because the system yethu ya-overseas kalo gold yakho imbuapha Africa sifuna deep down kwezonto siswami so this song i-concept yayo intoba okay no let's go back to the roots because kune-order kunomthetho at least so far singabhetele because ngoku njengoba ngoku sesicompare that's why sidina sihamba sithatha ama-shortcut thatha lento yaphileka nabungozi because asifuna ukugijima ngehlobo okhokho bethu bephila and it was easy back then than ngoku exactly just that ngoku like andiyazi man sifuna sifuna ama-results kunegama lesilungu elithi easy come easy go. Thank you so much sister. Enjalo That is a song le Mboni remix main concept yale ngoma let's go back to the roots. Okay, all right. It's too deep. It's too deep ijolile siswa. Okay, khona ama-artist or ocule nawo. Yeah, ngispanile kakhulu nama-artist and nabantu ababig kakhulu. I think I don't mention because of his cut. Okay. Ngizawubala maybe Mr. Lou. Okay. Mr. Lou abo MSK. That crew yo heavy K. Oh yeah. So nisipane na Mr. Lou kumbu drop ama-hit amaninzi Dr. Malinga kulaleki producer Mr. Lou band out bisekalawo artist amaninzi man amaninzi Holy Ray sipane no Mr. Lou like yeah so angomntu othanda uthetha kakhulu so umuntu action. Yes, yeah, you want to show. But most important in this panel producer is a big equality umuntu equality. That's why we even now in Yeah. Yeah, the umuntu equality. Yeah, ndingasho kanjalo sister. Okay, guys, ndicela bana nihambe nocheka music Imboni. In fact ngizakuvisitha isikancinci yeMboni but then fanele bana uhambe straight uye phayana ufike uzibonele. It's a very nice song. Ibile mina bengayicinganga nobana like isisandla Nigeria yeah. Andikhange ndiyicinge lonto leyo. Andikhange. Even out le ema Taikula because besisonke kwenye event la Eastern Cape ema Taikula vocalist lesitsho ngoma Steve itouch inazika Nigeria ithi out in Nigeria. Yeah man sipana namathi dan le Nigeria. Last night, Ben Pets Imboni. Isolo, Ichwe Tongweni. Spirituality must lead all the time. Last week when share stage IFAN. Oh, okay, the time uthi buse Eastern Cape. Yeah, IFAN ama Taikula,
those boys zika DJ Tira Makoya Bearings. Mhm. Yeah, so angikwazi uba more kwi-past tense. So bonisa nje uba kuyakusebenzisa efieldini and also nge-18 se-Eastern Cape. As it. Yeah, se-Eastern Cape nge-18. Yeah, uyahamba hle. Yeah, kusebenza hard siswami. Elibandisho ba life inama-challenge and also abanye abantu bathi noma uSteve ubekadephi. So yeah, I'm back now, step by step. Yes, exactly. Loyalty ayikho ebantwini siswami. Sometimes ziyakhathaza ezinye izinto, but ngumntwana enhlungu. So angithuswa into ezithini. Into ethile manje ngenayo ndiya-accept. Yeah. Into endincediyo leyo. Yes. Then like uhlala kanjani kwikwaito? Yintoni ekukhuthazayo ngekwaito kangako eyenza into yobana mawungaphapheli ezinye Genres. Yes. No, siswami kokuqala music for now fanele so understand business. Uthanda ungathandi music business. So those things that kumele uzi-understand first of all. Steve Ovo siswami all over. Doesn't mean bamhlanje kuthiwa Steve Ovo wenza ukwaito then ingqondo yakho ikuthathe buyisele back old school. No. Sound ka Steve Ovo yes manje. Yeah. Yabo. But because of ikwaito is the mother of music. Zonke genres zizalwa ikwaito. Including kwisama the biggest award eAfrica yonke. Kuthiwa a best kwaito but uzofika eza categories zikhona pha. Kuthiwa igqom zifola under ikwaito. Exactly. Because ikwaito ngumzali uthanda ungathandi. Okay. Exactly. Now hip hop nayo ifola under hip hop okay. Hip hop is mele. Mapiano igqom zifola kwaito. Okay. So sound ka Steve Ovo ayikho kwi classic. You understand? Like the new age kwaito. Exactly. Now there's a song that's awuphuma right now ethi Soldier. A soldier nemapiano. Kitchen. Kunintona ezithu ezifeature mina sebenza nami actually. If bendithanda mina ndiyazithatha zibe under mina. Ayinzini namba yakhona. Izawuphuma very soon nayo. Ipiano. Ngikhona la. Ndimnandi. Okay. Yes, exactly ngikhona. And next year there's a song yothando and expecting about iphume before February. Yothando. I think up to Spana no drum also heavy. Yeah, but I don't take a cool ngayo. But the main focus the good plans is but still uyangena noba yiphi chapter. Oh, flexible. Mnandi siswami. Mnandi. Not badlamba hayi ndiyazithemba andimnandi. Oh, now uzazivela. And especially no, mhlawumbe izivele because ndive into usabela. Ndive usabela. Kanti ndeva imboni. Ugqiba ndeva isabela ndathi amanye like kune sendizivele already. So usabela lo uthetha ngayo awunomconfirm usabela noba ipiano kanye ikwaito. Yeah. Those flows zikhona zonke. Zikhona nje ivideo kaSabela izongena ku channel MTV Trace very soon izongena. Mna ndihamba ngapace yami. Ndihamba ngapace kabani. Okay, you said something behind the scene ukubana into ebalulekileyo xa usenza ingoma like ungenzi the whole album. No, yazi wena siswami. Abantu bayathanda uzityela the problem abanye abantu banamakhanda aqinile. Competition is tight ngoku. Chilo kuba uqala music business. Yeah. And siswami is good ngoba ube creative. So kwenzela wena music kwenzela abantu. Because uzazenzela wena uzijabulisa but then if we are not happy. Exactly. You are not Into enhle ndithethe ebantwini. Now ipoint yami bikhoyo ipi siswami. Andisho albums drop. But what they use awaziwa. But uyokhupha album awunani information. Awuna even akusho manje yenze the straight. Awuna even I timetable
yale project yakho yale plan yoba uzayimarketa njani. But uyo spend imali ngemali emele uyispenda kwi-single ekumele introduce i-album. Now i-single iza kunikwe for what ndoba ndi-ready banayikhupha album. Yeah. Because all over playlist iko TV left and right. Because but remember why usenza album i-album yenzela abantu. So bayakwazi abantu abandazi but ubhizi uyarecord album uphinde urecord enyaka ozayo. Hayi man. Zininzi album but akho nto zenza exactly. Buda moposta ku TikTok ku like abantu abayi17 abayi4 abayi7. Hayi man. Masike siyeke udlala guys. It's very ndithi nathi I'm promoting lencwadi but i-message lapha kule ncwadi powerful kakhulu siswa. Because ngoku nyani siswa like uqondo but ke ama-artist anenkani and also bafuna even i-workshop. Uzawukhula njani unga-attend workshops? Because ngoba kusekho nto yaba i-company fanele ikusayine ntoni i-life yamuva namhlanje. Social media abantu abaninzi bazipusha ngokwabo social media and also social media bhatala o-TikTok ngokwabo. So it's good. YouTube uyabhatala ngokwakhe like i-life is today but idinga ube clever. Yebo. Now wenza album this year, next year wenza album, that week wenza album. Buda uzophelelwa ngamandla in save imali ufocus ku-single. I-single introduce album. If uyabona i-single yakho iza kakuhle nabantu bakhona njani Steve ubona mo poster 2 minutes comment abantu abayi500. We understand. Wow. Buda per week iveki phela iveki ukukhomana abantu abayi7 abayi100 azodlala wena. Sodlala. So mna for me siswami khakusebenza kwi-single yiyo ezakukhombisa into abayi-single. If you perform a single yakho, trust me, iyakhombisa and also kuphinde uyiphinde futhi eyesibini. Single exactly. Ungathathi because somebody an album already na for album ungayikhupha uyaziwa na. Awaziwa. Kukhala amahlopha nedala segamini. Baye ale album yakhe ngizange kakuhle. Umbani wena ungazwana kwaziwa. Because music album maka siyekudla ukuba nemakhanda aqinile man. We understand because ekugqibeleni imali studio imali ufuna isibhatelo siswami transportation ufuneka wenze those things zonke izinto suba nenkani xa uthatha le mali uinveste ku-single upush i-single yakho because siswami 90% kuma event awuculi album stage akho xesha mawubhukhiwe professionalism according to i-list ye-program iyangena imvume ibethe iphume ihambe ingene ibethe iphume ihambe azazi uzicule zonke awucula zonke ixesha likho because i-business funeka abantu benanzikile bonke and abantu xa bebhuka bakubiza because bafuna la single yakho la ngoma yakho. It's very important. Sungama sujonga abantu focus kuwe uzokwazi uinvesta enough mind uye kujonga uba kwanu release uba ungathini asinamali ngokufana. What if ne budget for promoter la ngoma uphethe 50,000 upromoter la ngoma izoba all over fast ngoma yakhe. And also kune buzani guys because even social media uyakhona uyiposta ifuna imali awuposti nje bekuphelele alazi ingwenya uyaposta nje 1000 zisuka uyingwenya but nayo idinga ukukhuliswa social media ngemali uyaposta la. Okay. Uyaposta and my poster when that's why manje utoste uzokhupha single and then ujonga hayi man nje uxa uthi scroll iyavela nje xa uscrolla nje iyavela hey Steve Ovo uzawukhupha usiphalile uSteve Ovo la une plan unento esibiza ngoba i-time table i-plan yesingle awuna ne-plan but uyarelease nje uthetha nge-album. Hayi bhuda abantu I think ama-artist akhangela abantu bazokhona aba-assist afumane advice before a drop because it's a project. Kulanto kuyithethile ye-workshops ne? Yes. I-workshop is good siswami. I don't know mhlawumbe bazoxhumana ne-department then ke babone banifumana njani. I don't know but for me it's good workshop bafethu or else if workshop efumananga try ndoba ufumane someone ozakhona uku-assist na uzibone ubu-ready na because there's a lot of music industry in image
Yeah. Jonge ihotele benhleli kuye Eastern Cape siswami. Ibe escortwe ngamapolisa yonke. Noba ngonse stadium imoto bezi 4-5 zin escortile stadium. Is it? Ndim no iPhone bese kumuntu oyiwana iPhone. If ndiyaphuma pha ndifuna uchama, ibodyguard zi8 zin round here. Noba ndibanca noyibanca ndanaphakama noba kayi8. Abantu bayashusha endlini nawo Steve of yakho. Ke disivise kamanje. Life yethu life. Ke disivise kamanje. You deserve it. Yayibona njalo. So those things disebenzile ngoba ndiyofikelela lapha eScope. Ngisipani project sami ziyaziwa. Still animanga Ngiyapusha angihlelanga. Yayibona. So it's good siswami. So yeah, abantu abane challenge banganikhangela. It's good. Yeah, if ungaphiwa i-opportunity yokubana change ezinye izinto apha ku-music industry, zindoni izinto ongazitshintsha okanye zindoni izinto ongazilungisa? Music industry akhona engazitshintsha mina ngazilungisa siswami because say the way ngakhona. Okay, or maybe besides, okay, kukhona this one ubugqibothetha ngayo bana ungayenza uba kube nama-workshops. Yeah. I think point yakho bengayi-understand. Okay. Ngatsho kanjalo. No, I think siswami mina ndingayibamba esikolweni. Ndingayiqala from esikolweni i-workshops. It's good. Kwi-development. Noba ku6 months workshops noba ka2. Ku6 months ubheka ku-December still workshops ubheka pha. Because it's good from abantu azokwazi ukuba nokuhlanganisa umithana ne-question yoba why ufuna release a single or ready for release a single. Akhona umuntu understand. Social media yakho i-ready na for promote the single. Yeah. Those things ufuneka abe ne reason athi ya the ready because the man poster 2 minutes kusekucomment abantu abayi500. Because namhlanje isikhathi akudala saphela. Ba ucula kamandi. Hayaphela lo nto leyo. Yeah. It's not about that. It's totally not about that. Ucula kamandi. The only thing, the most important namhlanje nidekayo is potential. Confidence yakhe kwazi ukuspanela. Benesibindi yakwazi ukukuspanela namhlanje. Bangabona ucula kamandi but lutho. Buhlungu siswa. Yeah, I think right ke because like ndinotisile like ifuna andiyazi man isibindi. Yeah, isibindi. Yeah, ifuna isibindi. Ingwenya zikwazi nokucula ziyatrenda left and right. Sign ube game itshintshile siswami. But for me it's good workshop. But abantu abane timetable umuntu. Yabona seyiphethela timetable umuntu. Uyayazi bema iminyaka kuzayivula kanjani. And understand abantu baba need ntoni. Style ube creative. Akudingeki more legs azinintsi ngoku. Ingoma ngoku 3 minutes right. Ingathi ngene 4 minutes. Yeah, understand. Akunidi into ezininzi. Ube creative. Nike nje abantu into ayifunayo. And hamba nesikhathi. Yeah. I think umbuzo wakho ndikuphendulile sisi. All right. Khona this question endiyithandayo xa okay khona lapho ukhe wathi xa uperforma xa use stage ube khona something negative eyenzakalayo okanye kube khona something positive eyenzakalayo ukhe waba kulo situation whereby uzothi xa uperforma ubone that person ekupha i-negative attitude okanye ekupha i-positive attitude like ekusmilela ubone ubana lo muntu uyayi-enjoy le nto endiyenzayo okanye ubone ubana hayi mani lo muntu udinekile. And how do you deal with it? I think for me sister because of ndiqale nge-marketing. So for me 90% ama-events endibizwa kuwo already ndiyaziwa igama likhulu. Kuthiwa nje Steve Ovo nje already nobe engandazi. But uyakwazi. Bendiqale eTsomo bengingabazi umuntu oseTsomo babandazi. Okay. And ngilo muntu mina ongachomi isikhathi sokuqhoma naso. Bafuna inamba yami manekile. Mahrobha nathile amaninzi ahlala la. Kunabantu basuke apha baya from le. Like from here kulo event la iseSomo. Oh man. Yeah, so
yenye into aba lost ngaba le audio ayihambule. So audience the way ndibone ngakhona for me ndingatsho the audience already yahlanya because igama lami lilodwa ngeSteve Ovo isive i powerful when we are sekucinga Steve Ovo uligama leindustry. I think lengwenya yiyo le. So and ndiba humble sisho and if you ndiyifuna andikhona uyifumana it means ayikabi liqela bandifumane but ekusalayo ndizayifumana. So I think yanisebenzela lonto mna iaudience siswami iyandivuyela uziva kanjani ke xa uzafuna kaloku mele ndipresse more mele ndipresse more ndiyadeliver and ndingumuntu wamachamba wama-effect sometimes ndiyakwazi noba i-performance ndiyiqale behind stage audience indibone kun-stream ndiyiqale from lezi motweni phuma sengiphethe imic sekuraf uthi ufike estage sebekubonile phayana benibonile you understand so uhlanya wagqiba ndiba ndim. So and I think it's good la ndiyanisebenzela even noba ngathiwa Steve ukhetha AP performance yase TV ne performance yase stadium outside ndikhethe outside because ndizifila ni free wenza le nto ifunayo audience inika le nto ifunayo ndifike stage sekudala kumoshakele. So for me I'm not sure escape because of my interviews at TV njengezi benike ndazenza like ndise TV niperforma kuma SABC1 so yabona pha niperforma kade ingoma ezophela ubone ne-energy ungone ikhuphuka kanti le ngaphandle stadium ndifika se-ready sengigcwele amachambe enhloko sekonakele sekukubi phuma imic sendiphethe imic already ngapha ngama-bodyguard ama-spread image top wow. So ndifika already ne-audience ibingandazi ndabiqonda hey kunala Steve Ovo jonga abe into ibe nalanto yokubana hayi mani makade afike makade afike actually sizwa apho nda-inspire uBricks uMabricano that's why ndihlanya ndibayintsha nda-inspire uMabricano nizinje inkunzi malanga I remember ndisebuyipato bhukwe i-EFF mna le ebuyipato se fornageli stadium yabona Breaks event inanzeka wayenza apha I think ngenzangene egameni anathi ingwenya le injayeke ndabona uspikira ehleka athi Breaks ephuma stage akangeni siswami fika paka imoto wamuva waya ngase toilet just nje walk by audience imbono wasefikile Afrikato sasa intwana nyane engaka nje sasa ilayita nyane engaka nathi kodwa lengwenya le iyanibulala bathi bayingena nawo ngena ngetrans afika ifaka ngo reverse afika wayivula amathanga ehlika amajito athatha iwalk nditayo yochamba kanti hayi just audience imbono sefikile Breaks hayi akenzi next emsuthe embiza ngaphakathi siswami imagine siswami mayiphuma stage imvumi iyacula eculayo abantu badlula ngamvumo bachova insimbi baya back kuBricado akho order hayi bana ningwenya because ngimcheke kamandi ndikhona sishonela kuvela ngiyambona like ubona everything and bendihleli vela ndimncane so nje kuvuke kuvukela moya orongo xa performa ndibambi kakhulu so ilangwenya inspire that is uzo entertain so ukwenza isibias how come ufuna ukuchumela abantu ufuna ukuzithanda stage ukuzithanda stage iba yinja exactly bayinja pha khonkotha barafu mofika la because mojo ngamathi ngokwayazithanda stage don't yana what I'm saying mawufika stage baba nje iba out of respect iba rafu mofika la be rafu for me I think inspires izinja ezi that's why nindlongo I know until the stage unakulimaza yephi ngoma othanda ukuyiperform like enjoy the most xa uyiperform just because of a choice I think kune effect engena ngayo ungathi mhlawumbe effect kaBricado but ina more lyrics zami engena ngayo too much yabo ngumuntu oma effect before ngene stage that's why ngithanda ama event outside to compare ama event asendlini TV mhlawumbe manje TV because akoma effect TV sipana nexesha TV kaloku 3 minutes
Oh yes. A 7 minutes interview, 3 minutes interview, 4 minutes performance. Street TV akusikhathi kune script akusipona ngescript professional. So ngaphandle anenza unyongo yami nenza nothanda, so that's why I enjoy hamba inja seswami. Inibandivule ngosabela nembethi wongosabela. And then banqobongena stage ngaphakathi mayisele dihamba no DJ wami. Yeah. Oh. Bano DJ wami uyayazi ukuyidlala ayifake fade out ayibambe. Yona le this thing othuqala ngayo. Uthi manje kusivisa nje? No, ngena ngosabela. Oh, Yeah, okay. ngosabela. Ananembethe wongosabela. Babe sahlanye besajongile afake fade out ayistop alahle ibeat igquma akuhlanye audience yo. Vele ndiyime stage ndibheke audience so Aqhama yabona nilapha. And ungangitest ngizamnyisa ku image stage yazizwa. Ngoba uyo entertainer la uyochomela abantu ububhora abantu ufuna ubona usistar spana deliver spana ungabi too much futhi ungayibaki from the uphume stage Uphume basakhalela. thank you bashena question mark kubantu out Bazoziphendula. uye lo Steve kuthi anguye for me yeah If ubungelo artist kuzaba into I angazi seswami that's why nithi music industry mna nibona as a calling yeah because noba uthi wenza ezinye izinto uzibona sokuthetha wedwa challenge le and mase ndiyenza into kuyo uyabona nansi studio they enjoy just because ke music enguyi business funeka ube clever and usipana nabantu abanamakhanda aqinile abangaboni kangehlo ubona ngalo abanye batyahela imali yabona njalo funeka ngokuzama uconvince wonke lo muntu and ayikakubi siswami ezinye project nokuba ndiyaqoma anqobi siswami angeni ndiya interview manje usipana ku project ba ithini timetable le project expect ba yephi le ngoba andisebenzi nje ndifake vocal yam phone nathi ingento ezohlala e-computing. That's why kuthiwa ndi-legend because eligama ndizizinto endizenze without uba mhlawumbi ukha Steve uvusaywe ikhampani wabuyabona ngale TV no kusebenzile hard seswami nto manje ngene-TV nisebenzile hard abantu bese-radio kusipanile hard so that's why i-audience idecide uba iJoburg yandibiza nge-legend because into endizenzayo zenziwa ngama-legend as an independent ube proud zezinto sikubona kula ma-event sikubona ku isithoro kwanyanisile adeserve ambiza nge-legend actually enjoy local. You are a legend. Exactly. You are. Yeah. Okay, let's go back. Uthe usuke e-Eastern Cape because e-Eastern Cape ubona into bana okona okutya kukhoyo kulapha eJoburg. Wasuke e-Eastern Cape waza apha eJoburg. Yeah. In that case, ucinga into bana yintoni engenziwa mhlambe e-Eastern Cape so that like i-artists zase Eastern Cape zikwazi ukuzenzela eyazo into kube pha e-Eastern Cape than into bana zitravel zize eJoburg. Ebhlungu siswami. Inkonzo azekho e-Eastern Cape. If ungafika inkonzo. But akho Casper University ongasuka apha or Black Coffee or whatever asuke apha yo handle situation yangabe. No ways. Umuntu angasuka pha ahamba ephaya ngumuntu osuka pha e-Eastern Cape khona ufika handle situation yapha because uyayazi. So simple. Akho nkonzo. So I know baba kunideka ntoni and abantu bafuna bonke abantu must communicate nathi social media. Exactly. So I know baba kunideka ntoni intoni engafike ndiyenze ezikolweni and like you know what I'm saying. More especially mna sekebonile phambili. You understand? Yeah. Seyibonile nobubi be-industry. Yeah. Oburongo uze ube sezindaweni. So if thina abasuka kwezandawo zethu you know situation endawo yakho wena ongakhona i-English mawufuna i-English exactly because ekugqibeleni sivisithile eJoburg into endinothisileyo at least i-KZN xa ndicomparison ne-Eastern Cape powerful ayi very powerful KZN hayi very powerful KZN like iyachazela uba iyayikhulisa i-industry actually ama-arhulumana njengo-DJ Tiro ma-parents basipanile rate kumele sibancome perfectual for me mna uSteve Ovo uTiro usipanile la DJ Tiro usipanile la
KZN, and also laa nto ayenzayo thatha abantwana abafaka egemini abashiye qhubeka introducile why ufuna uTefela uTira umTefela bangamathini uTira zonengqaba Yeah. ukuthathile introduce abusutira then isikhuphule ke abantu babonile then move because akaphelelanga kuTira kusekhona abantwana ekumele abananzi Yeah. so just that there's coming stability, you know what I'm saying, but for me ingwenya spanile that game KZN malume awuspanile mina ngisho Steve uspanile la you understand bathatha from nothing umuntu amthatha introduce kugemini aziwa abone bengihlele ndwana ezamatycool bengihlele nazo la beziphefuma nazo itsomo bengihlele nazo yabo zimbalisela ngoTira usebenzile yena yabo zithi ziyambonga uTira ziyambonga kakhulu oh man bengihlele nazo not umndive besihlele noSteve bese hotel esikhothwa ngamapolisi hotel yabo and bezinivuyela kuse Steve Grand Goldman alright go Brian nini khalo kubona face to face yebo njalo exactly for me uTira uspanile uspanile yena because uTira benika opportunity uTira kunika opportunity a opportunity thatha introduce ku audience then wena why uzotefela uTira ufuna ngoka akubeleke oko akakwazi ukubeleka oko nayo no life yakho uTira ufuneka uphushile ukufakile ukintroduceile ku audience move ke ngoku then uyayazi xa umfundi uzamfumana apho uTira ka une chance qaba sekuthi first ever too much thina iva for me debits shwami so Eastern Cape ke ngoku because abantu base Eastern Cape kakhulu ama events amakhulu anokuba khona eDurban abakhona Eastern Cape akhona big okay someone said to me izinto ezayenzeka Eastern Cape kuthathwa ama artists for instance abaseDurban abukhelwe expensive accommodations like imali yase Eastern Cape by spender a lot kuma artists angaphandle abakhulisi ama artists I think mna ndingathi before sishwa sometimes iqiniso abalulekile ndingathi before okay but most of events ubona ama artists Eastern Cape wow at least yeah quality is good and inviter outside is good but 90% most of events Eastern Cape ubona ama artists Eastern Cape same WhatsApp xojwa ngeDurban 90% eDurban ubona ama artists eDurban yeah but ke I think kufanele manje ndilibele le province but i-artist yakhona akuyikho artist engena e-stage yo performer ungeka perform i-artist ndilibele mani ba Limpopo Northwest akusi Northwest lapha ko Limpopo nakoMpumalanga ukhona lo guy kuthiwa ayikho artist engenayo e-stage engeka perform qale iLimpopo ubani lo muntu lo Limpopo Makhathi yabo King Munada yeah actually it's good, it's a good thing it's good because by province when financial to government as far as the arts and culture usifakele i-youth abantwana bapha ukudla kwabo exactly it's good so ndingathatha ekhaya now mawuthatha ukudla kwalapha endlini uyophisa ngako ngaphandle it means by useless musa uya understand it sound like kale wondla abantwana bakho then nothing wrong to invite there's nothing wrong it's good it's good uyafumana njalo so if by pusha kanjalo kwela side for me ba good much but so far in Eastern Cape 90% Eastern Cape kama izimvumi zase Eastern Cape okay I think it's good mhlamba sibambe eDurban because iDurban yase phambi eqale ya 90% eDurban if uyabona izimvumi zaseDurban akhona wrong futhi there's nothing wrong yes ayikho nje into wrong but nase Eastern Cape beza kakuhle siswa beza kakuhle aba writing up okay nothing wrong because kaloku ugovernment my investor kwi province yami so bazawukhola njani uthatha umnotho uswa ngaphandle abasoza bakhona kaloku ukukhulisa ngaphandle awukwazi utshayela next door ungaqalanga wahlala bendini kwakho you understand then ke ungayithatha leyo 4-5 ezo outside uzosifaka apha akhona wrong apho sishwami the reason why kune province is good okay zindoni okay wafacana nazo ke ku music industry or like ezinga okanye ofacana nazo okanye obufacana nazo before ezingekho right
So I'm just that I'm not so for now. Just that life, man. Life I am going to expect. There's a lot to expect 1, 2, 3, 4, 5, but timetable it twist, jig. Yeah. So as izinto noba zibuhlungu siswambona kodwa ngoku ndiyagezeleka apha. Mna is rider ndifundisa nalo umamelelo. Ukuvala umlomo is good and ungabambi umuntu ngenhliziyo. Because noba umuntu ngenhliziyo because ukwenze into embi uyazikhosta. Dedela konke uyekile esithunyweni. Unabakude uyazalwa. Wena vula inhliziyo. Ungabuyisi isiqhebo. Because ke i-challenge zawudlala zikhona. And i-challenge is good as well. Because i-challenge is kwenza ube clever. Yeah. Because not too relaxed. The moment ufumana i-challenge kuyaphela ngawo. Because inhlungu awuyiqhelanga. So inhlungu is good, yakumotivate ube powerful. Okay. Apha kwaito ingaba zikhona i-competitions like for instance ndicula ikwaito nawe ucula ikwaito and then ubone into yoba nayi mani uze ingathi ngoku uze kum ukhompyutha nam okanye like niyazenzela nje ni-right. Ina-competition. Yeah, ne. Creative qha right omnye ukhuphe ingoma yakhe nomnye ukhuphe ingoma yakhe siswam andibona i-competition. Yeah. Xa sithi kwaito ke that means sithetha ngento yoba like igqume into no nothing wrong. So akuna competition omnye nje umsebenzi wakhe and futhi awufani uve kuthiwa ubani untshontshe ingoma kabani. Ubani untshontshe ingoma kabani. Ifani uve siswam. Kuyasibana qha kuyasetyenzwa. Kuyasibana i-competition yiyo leyo. But for me it's good competition. Because mawungena istudio wenza show uyakhukha ba. Pheka into. Yeah. Because kabani soyivile. So mawubuya usiya wena wenza show loba ufuna ukhupha into engaphi njengangoku uzovala ingoma yepiano ethi soche beat yakhona ayinamandla sishona inamandla ipiano maybe abafana ngeke besebenza nawe I don't know yena sas. Okay, before sivala again yintoni ongayitsho kuma artist asazama ukukhulisa amagama wabo? Yeah, I think for now sishwam aba bafumana opportunity boba mamamele podcast maba jonge le information ba follow le information because ekugqibeleni if ukwazama workshops at least ungakwazi ummeet Steve face to face ba Grotman or Steve hello ndinale challenge man ndingayihandlisha nale challenge. I think it's gonna be easy if mhlawumbe bangayihandlisha kanjalo because yonke information ikhona ile podcast. Okay. Yes. Then if bafuna ukuqhagamshelana nawe kena yeah, directly bangacheka u071 99 25 490. Okay. Yeah. So 071 25 okay fine. And then also bacheke email steveoversa@gmail.com. Okay. Yes. Music wakho ufumaneka? Music wami ukhona ku platforms zonke TikTok unkhona. Instagram khona, Facebook khona, all over nje, all digital platforms. Steve Ovo nje page. Steve Ovo is Steve Ovo SA. Yes, it's Steve Ovo. It's STEVOHSA. SA capital letter. All right. Perfect. Okay. Is there anything that you would like to share? I say singathetha kuthonelana because there's a lot. Bangajonilanga mnasekhaya. All right, Masiva Leke. Guys, thank you so much for watching. Let's catch up on our next episode. I hope you enjoy this one. Until next time, dango.